Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. John chapter 6. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yoneri kumaner kabala 65 to 66. Amen. Yona ga le kweditše e bana ka mokgwa a bolela a re ke ka baka leo ke le boditšego ka re ga go ya ka go tla go nna ga sa fiwe ke tate go tloga moo ba bantši ba barutiwa ba gagwe ba gomela morago ba se tlwe ba sepela le yena. Hallelujah. Amen. Re ka bala gape mo bukeng ya Ephesians chapter 5 15 to 17. Hallelujah. Ba Efeso 5:15 to 17. Amen. Yona ge le ikweditše e bala ka mokgwabong ke gona phagamelang go tswara tsela ka go itota le se etše mašilu le etše bahlale le thakanele sebaka se se botse gobane metla yeno ke e mebe. Lesang All right. 17. Yes. Lesang ge go ba mašilu sa lena a ebe go tlhata se modimo a se ratang. Hallelujah. Amen. A re tswale mahlo rapeleng. Modimo a rena ntate o šiwa magodimong ka leina le maatla la morena Jesu. Amen. Morena re a leboga sekgoba se se botse go tla pela fatlho sa gago go šimbja letšatši le modimo wa Amen. ra ka hle ra maatla ohle morena modimo ntate o šiwa magodimong modimo wa ka lentšu la gago ke le sabadilo morena Jesu lokolola maatla moya mokgetho morena le modimo wa ka a tla le tlotše morena modimo ntate o šiwa magodimong Hallelujah. gore le tsebo ba tšhegofatšo mo dipelong tša rena Amen. modimo wa ka barwa le barudi ba gago ke ba morena le modimo ntate o šiwa magodimong Hallelujah. wena o ba tsebang morena le modimo wa ka o tseba ditlhoko tša bona morena le modimo o tseba letlhologelo tša dipelo tša bona morena le modimo wa ka ditlhoko le dinyakwa tša phuthego ye di tsebiwa ko wena morena le modimo wa rena bjale bošomo bja letšatši le re rakehle morena le modimo wa rena o re gopole morena Jesu gomme o re etele morena modimo a bolele le dipelo tša rena morena modimo wa ka leine le maatla la morena le mophološi Jesu ra go leboga. Amen. Amen. Re a leboga bana ba modimo le ka tša madulo a lena. Hallelujah. Amen. So e sa le lethabo gape go buša re kopana Yes. re le mo pula madibogo. Amen. Hallelujah. So tafita gore ke thabela ba ontera ba ra re ngwa kongwa morena. Amen. Hallelujah. Amen. So ba mo ngwa kongwa morena ke tabe e botse Glory. ke mo re khwetšang ditšhegofatšo gona Yes. ke mo re khwetšang maatla gape gona. Amen. Hallelujah. Amen. Bjale re badile mangwalo fa bana ba modimo Right. no ba le kgopolo fa e nyane metsotso e latelang ya go se fediše pelo Amen. re tlo bolela ka mantšu a gore from that time. Amen. Amen. Hallelujah. So ke molaetša o mohlanka modimo a o rerileng o no tšea mantšu o no tšwa mo dibeseng tšona tše re di badileng bebele e re and from that time ba bangwe ba rutiwa ba gae ba se tlhole ba sepela le yena. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. Bjale ra tseba gore o be o diragalang bana ba modimo ke ge morena Jesu a be a ba ruta gore ke yena borotho ba mmakgonthe bo bo weleng go tšwa legodimong. Glory. So ge a ba botša gore ya o a sa jeng nna a no le madi aka o a ntshwanela. Yeah. Bjale taba e ge bajuta ba e kwa ke ge batho mangongoreya gore na jwale tše ke tše dife tše re di kwang mamotla. Hallelujah. Bjale le barutiwa ba gae ba le re tsebang gore o be ile a ba fa maatla gore ba e balele ke meo e mebe a ba botša gore ba fodiše malwetši le maphera ba tsoše le baku
le bona ba re ge ba di kwa ba re nata ba tše di thata tše di tlo dumela ke mang. Amen. Hallelujah. Glory. Bjale morena Jesu ke ge a ba botšiša rena taba ye ka bane ke a le bona fa le ngongore ya le kgopiša na. Yeah. Hallelujah. Amen. Bjale re mo bona re le ka reng ge le bona morwa modimo a re tsogela godimo mo a tšwileng go gona. Yeah. Hallelujah. Amen. Bjale ge ba ekwa ditaba tšintši a eya deep mafelong ke ge ba kgopišea and bibele re from that time ke ge ba motlogela ba sa tlhola ba sepela le yena. Hallelujah. Bjale mo re badileng mo bukeng ya ba Efeso e re le seke la ba jwale ka mašilo mara re dule re le batho ba ba phafogileng. Amen. Hallelujah. Glory. Ke gona phagamelang go swara tsela ka go itota le se etše mašilo le etše bahlale. Amen. Hallelujah. Glory. Bjale bibele e re mo go rena e re seka ba jwale ka mašilo mara re be batho ba ba hlalefile. Amen. Hallelujah. Amen. Bjale ge re bolela ka from that time ge o ba mo bophelong motho mang le mang o na le ditiragalo tše a kgonang go di relata back to a certain time. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. Mohlomongwe e ka ba dilo tše di botse goba dilo tše dimpe Yeah. mara go na le nako e nngwe mo ka ngwe botša motho wa re wa bona go tloela ka yona nako ela dilo tša thoma go ba ka tsela ye. Yeah. Hallelujah. Amen. Mohlomongwe re ka tšea mohlala ka banyaladi ba baso ba banyalaneng ge ba tsena mo lelapeng ba tsena go le bose ba tsena ba ratana ba bitšana ka mantšu a mabotse a lerato. Amen. Hallelujah. Glory. Mara o ka hwetša gore ka morago ga dikgwedi ka morago ga mengwaga leemo le thoma go fetoga mo lelapeng. Yeah. Hallelujah. Amen. And then go tloa mo o thoma go ba le digagano go thoma go ba le di-case ba išana le di-court go ba le dilo ba re ke di-protection order. Hallelujah. Amen. Bjale o thoma o ikepotšiša gore na o tlhagileng lena ba lebe le bitšana bo honey lena lebe le bitšana bo sweetheart ba tlo thoma o relate gore ile wa direga this ka re ke bolela le yena mphetola ka tsela e and from that time. Hallelujah. Amen. Go tloa mo mosadi a sa nyakong ka peela o tloa mo a sa ntlhatswetša diaparo mara go ba le a certain time mo dilo di direlang gona. Amen. Hallelujah. Ke ka baka leo bibele e re mo gorena e re phagamelang go swara tsela le kitotile. Yeah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because ge re ka fihla mo re thomang go šilofala gona bibele e re mo go rena e re satane o re dikoloa bjale ka tabo e rora. Amen. Hallelujah. Bjale se a se lebeletšeng ke sekgoba o lebeletše nako mo a kangwe kgona go attack and then mo lengwe re tlo re from that time. Hallelujah. Amen. Something has happened. Yeah. Hallelujah. Glory. Jwale ka ge modimo a bolela mo bukeng ya kutula bolela ka the first church age o ba botša gore ke rata mediro ya lena Yeah. mara o na le se sengwe ke a se sola. Yes. Hallelujah. Amen. Why? Because mo leetong go na le something le sa dira and from that time modimo a sa thoma go kgatla ke phuthego ela ya go mathomong. Glory. Hallelujah. Amen. Bjale mamotla re bolela e le rena re leng mo leetong le. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ke rata bibele ya Sesotho ka mokgwa e boletšeng ka ona mo ba Efeso. Hallelujah. Le seke la boiwa ke sedila mo verse 16 le thakane le sebaka se botse gobane mehla eno ke e mebe. Yeah. Lesang ge go ba mašilo sa lena e be go hlatha se modimo a se rata. Amen. Hallelujah. Amen. Bjale mo aging e re phela mo go yona bibele e re advice gore re dule re le ba hlalefileng Yes. re le ba go kgona go hlatha se modimo a se rata. Amen. Glory. Hallelujah. Amen. Why? Because ge o ka boela back in the beginning before modimo a create a creation mo tlhagong or mo lefaseng go bo le harmony in heaven. Amen. Praise the Lord. Glory. Modimo a o shipa ke barongwa ba gage and then go sena selo se ba reng ke sebe. Yeah. Bjale go bala go bukeng ya Ezekiel ge bolela ka Satan e re you were perfect in your ways. Yes. Until iniquity was found in you. Hallelujah. Bjale Satan e be e le yo mongwe wa barongwa ba modimo jwale ka barongwa ka moka.
Yeah. Hallelujah. Amen. And at a certain point, he was perfect. Praise the Lord. Amen. Mara go fitlelela a certain time moloring iniquity was found in his heart. And then from that time he was no longer perfect. Yeah. Praise the Lord. Glory. That is why Bible e re mo go rena e re se ra ba mashilu mara re be batho ba hlalefile. Yeah. Amen. Ka dinako tsohle re dule re kitotile mo letong le re le sepelang. Amen. Gore o ska ba le tšatši le re tlong gore from that time ra tlogela thereso ya modimo. Yeah. Amen. Praise the Lord. Amen. Bjale from that time Satan a sa hlola eba o mongwe wa barongwa ba morena mara ya ba one of his enemies or the first of his enemies. Hallelujah. Amen. From that time mo loring iniquity he allowed it to enter his heart. Mo loring bo ikgogomošo ile ba motsena mo pelong a bona gore yena a ka bo mongwe o tshwana le modimo. A ka rapela yo ka ge modimo a rapela. Hallelujah. Amen. And then we will maintain a kgopolo ya gae. That is why today when le batho ba ba mo worshipa. Hallelujah. Glory. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Bjale mo bophelong bana ba modimo ka ge re boletse go dula go e ba le nako go ba ditiragalo tše di diragalang tše re di relating to a certain time. Go ka ya ko tšhimong ya Eden bo hwetša Adama le Eva ba le in harmony le modimo. Hallelujah. Amen. Mo modimo a kgonang go thewa ko le godimong a tla a ba in fellowship le bona. Amen. Hallelujah. Modimo a bolela live to ear le bana ba gagwe. Praise the Lord. Amen. Mara wa ba le a certain time mo loring ba dira se sengwe se se leng gore se le sa ba arogantšha le modimo. Amen. Praise the Lord. Amen. Bjale ga o ka ba wa ya ko Adama wa mmotšiša gore na Adama ge wena o le mo o fiša ke letšatši o le mo jwale o thoma o lema ditšhimo o tlhaba ke mebetlwa le disetlo o diragetšeng. Hallelujah. Amen. Adama ka o botša le gore there was a time mo ke beng ke le tee ke sena mosadi ke le mo tšhimong ya Edene ke be ke kgona go bolela and then ke bolela le tlhago noka e be re ela e ya east ka kgona e botša gore from this time change o ye ko west. Hallelujah. Amen. Go ena le nako mo ke beng ke dula ka fasa motlare tau e tla e nna mo diropeng tša ka ke e brusha mo mokokotlong. Hallelujah. Amen. Go ena le nako mo long gore ke be ke sa tshwanele go tlwa ke kitimišana le dikgogo ke re ke a hlaba ke se share. Hallelujah. Amen. Bjale o tla go botša lebaka le a beng a le in harmony le modimo nakong ya ge dilo di be di samaya gabotse. Hallelujah. Mara ka morago nyana mohlomongwe a thomo gapha dikeledi a re but modimo a mpha mosadi and then ka re tšatši le lengwe ke sa tšwile wa tla sephedi ba re ke serpent. Sephedi sela sa thoma ba le poledišano le mosadi yaka sa mmotša gore na modimo o rileng ka dihlare tše di leng mo tšhimong. Bjale mosadi a le ka mmotša gore modimo o rile re ka je dihlare ka moka mara ge le sa mo a ra tšhimo re se ke ra seja. Amen. And then ge ntše ba boledišana mo noga ya fihla mo le goreng e thoma go mmontšha gore sehlare se gabotse ge le ka seja modimo tšhaba gore le tlo tshwana le yena. Yeah. Jwale mosadi ya ka ja ge ke boya ka hwetša le gore o jele le nna ka ja and then from that time. Hallelujah. Glory. Dilo tša thoma go senya gona fao. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bjale harmony e la bena le yona le dibopia tše modimo a bea mmopetše gore be modimo wa tšona jwale a e sa le gona motho o thoma o tšhaba tau and then diphoofolo le tšona ko nageng di phela ka o tšhabana. Hallelujah. Amen. Harmony a e sa le gona batho ke manaba o thoma ba le dipolayano o thoma o ba le malwetši dilo tše be di seng gona ko mathomong. Hallelujah. Mara all these things di diregile because of a certain time. Amen. Mo decision ile ya dirwa ya tšeiwa goba wa dirwa a certain something. A ke re a tseba gore something needs to be done for something to happen. Hallelujah. Hallelujah. Bjale Bibele e re mo gore na e re re kitote. Hallelujah. Amen. Re se ke ra sepela jwale ka mašilo mara re dule re le batho ba phafogileng ka dinako tsohle. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Gore nako ke ntho nngwe e bohlokwa bana ba modimo go fitlhelela Bibele e re botša gore re dule re phagamile gobane nako le motsotso a re di tsebe. Amen. Hallelujah. Glory. Just in a twinkling of an eye, rapture will take place. Hallelujah. Amen. It doesn't take a very long time for things to happen. I actually know what a change. Yeah. Hallelujah. Amen. Just like maybe Monto as a pillar in a wheelchair.
wena mohlomongwe mo tsebela go sekolong mo mohlomongwe e be le yena wa o šiana a ba šia ka moka a dula tswile number 1 in the race mara mo hwetša mola jwale ba mothotiša ka wheelchair o ka mmotšiša le rona jwale o diragetse o tlo o botša gore o ile wa diragala a certain thing and from that time ka be ke sepela ka hallelujah bele rena re le bana ba modimo bana ba morena mo tseleng e re phela mo yona mo re sepela mo yona go na le lenaba re montweng hallelujah bele re le montweng ka dinako tsohle re tshwanetse re dule re phafogile Amen. hallelujah Glory. because anything at any time can happen and then from that time on wa ba le a change Yeah. hallelujah Amen. jwale ka Samson modimo o ile a mo fa matla ore a lwanele setšhaba sa Israel from Bafilisita Hallelujah. bjale go ba go ena le nako ye le gore Samson he was a mighty man go ba ena le nako e mo leng gore Bafilisita be ba tšhaba Samson Amen. go ba ena le nako mo le gore Samson e be le hloba boroko mo Bafilisita Hallelujah. hallelujah Amen. mara monna modimo o ile a thoma go sepela jwale ka lešilo a sa thoma go šetša Yeah. hallelujah Glory. a thoma o ikgotla ka maetla a lenaba hallelujah Hallelujah. bjale bibele e re mo go rena gore rena taba ya mokhute gore di tlhokomele Yes. praise the lord Amen. bjale Samsone ge a ntše mola a ikgotla ka maetla a lenaba la gage bofelong ke ge lenaba le hwetša sephiri sa Samsone Hallelujah. hallelujah Amen. bjale Bafilisita ge ba nagana ka Samsone mohlomongwe le ge ba dutse ba iketlile ba le mo parting ba dirile bra ga motho a ka no re Samsone o tlo hwetša ba tšhabile mo le goreng ba tlola le dinama tša bona Yeah. hallelujah Glory. mara tšatši le lengwe ke ge yena monno e be ba mo tšhaba ba mo kgokile mola a ba šilela mabele hallelujah Amen. bjale ge bo ka ya ko yena wa re Samson monneso ke a o bona šimo o fa a se wena yola o ileng wa bolaya Bafilista ba 1000 ka lerapo la ntlhagare wa pokolo e be kwele Amen. hallelujah a se wena yola Samson wa kgona go kuka di gate tša Bafilisita di gate tša boimaima wa namela motho ka tsona wa di lahlela go di mathapa e ka ba o dira etseng Samson hallelujah Amen. Samson o tlo thoma o relatela gore go tloeleng mola ke bela wange bo saka wa batamela le gare mo tlhogong ya Yeah. and then Bafilisita ge be ke tseba ge nke be ka kwa fela gore go na le di locks on my head e be ke tseba lore I am the overcomer. Amen. It doesn't matter gore ba tla mo nna ba le ba bakae ba tshwere di bitša tše di jwana mara ge bo ke tseba ge nka kgona go fila di locks mo tlhogong ke be ke tseba gore ke tlo ba fela Amen. hallelujah Glory. bjale Samsone jwale ka bano šimo re a bona a ona le ka matlho ba šilela mabele o diragetseng o tlo o botša gore go na le nako ye nngwe mo le goreng e ile ka leseletša gore sephiri se tsile Yeah. and then ka leseletša Bafilisita ba ntšeela maatla hallelujah Amen. covenant ya ka le modimo ya gore ke dule ke le superior mo go bona and then ka release sephiri ba se tšea ba ntšeela maatla ka o boula tlhogo and then from that time hallelujah ka ba motho yo a fokolang praise the lord Amen. bibele e re ge ba seno mo sheba tlhogo ya gage ge Dalaela a re mo yena re Bafilisita ba wela godimo bibele ya re Samson a emelela e tše keng e ka ba jwale ka metlheng mara a se tsebe gore modimo o mo tlogetse Hallelujah. why because ge ba seno mo sheba tlhogo ya gage a ile a palela ko boloka lentšu la modimo from that time the Lord left him Yeah. hallelujah Glory. bjale ke dilo tše rena re le bana ba modimo re swanetse o di phafogela gore Hallelujah. o seka tlo ba le nako e le re tlo ipolela gore la tseba bana ba modimo e be re rapela gabotse mara from that time dilo tša thoma Yeah. Glory. hallelujah Amen. bjale motlhanka modimo re tlo no bala di-quotation tše malwafa o re oh, the exceedingly abundantly it is unknown the things that God would do for us when we assemble ourselves together. Hallelujah. Hallelujah. From messaging was Super Saints 1959 Kakhodia 12 to 27. Or have you noticed since we made this consecration to God how that things has been going here? Hallelujah. Hallelujah. Bjale gore ge o ba o ile wa lemoa mola re ile ra ikgafela mo modimong ra dira boikgafo mo modimong a ile la lemoa gore dilo di thoma o tsamaya ka tsela mang fa
Hallelujah. Amen. Bele o ra gore o tlwela mmola ba dirang boikgafo bo dilo tša thoma go sa tshwana le mathomong go ba le peleng before ba dira boikgafo. Amen. Blessing after blessing, power after power, glory after glory. It has just been wonderful. Yeah. Hallelujah. Amen. Bele, from that time we consecrated ourselves to God. Yes. Dilo tša thoma go fetoga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Blessing after blessing, gore wa ba ditšhogofatšo ka morago wa ditšhogofatšo, maatla ka morago a maatla le tao ka morago wa le tao. O ile wa no dula o le mo go botse, and he will continue to do so. Hallelujah. Hallelujah. Bjale jwale ka bana ba modimo as ba ile ba dira an agreement ba ba tšea decision to assemble together ba ke consecrate mo modimo. And once after they have done that, wa ba lore o thoma ba le diphetogo. From that time wa ba le diphetogo. Wa thoma go bonagala ditšhogofatšo wa ba le testimony among the children of God. Amen. Hallelujah. Amen. Bjale mohlanga modimo a re gape, but what man needs to do tonight is come face to face with God. Yes. Amen. And from then on, he's a changed creator. Yeah. Amen. Hallelujah. Amen. Just like anything else, we relate back to a certain time. Biale e bohlokwa ye motho a sanetseng go dira gore a tle face to face with God. Amen. Hallelujah. Why? Because those no kopana le modimo sefatlego ka sefatlego, from then on, from that time, Yes. Amen. you become a changed person. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. But when a man meets God, he's changed from that minute the rest of his days. Hallelujah. Amen. Ge motho a no kopana le modimo fela go tloela gona nako yeo ke motho yo a fetuleng matšatši a bophelo ba ka moka. Amen. He'll never be the same because he's got eternal life. Amen. He's a new creature. All things have passed away and all things has become new. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jwale o ka tšea mohlomongwe monna wa mokgwetša a le mola pele ga bana ba modimo a ba rerela, ba bangwe ba mo tsebang mohlomongwe be ba enwa le yena mabjala, ba bangwe ba mo tseba be ba raloka bolo le yena, ba ka thoma go ipotšiša gore he bana gane ke mang ke brama mang yo a rerang mo. Yeah. Hallelujah. Amen. Why? Because this man will have a certain time mo loring he has come face to face with God. Amen. Monna o will have le nako mo loring ile a gahlana le modimo. And go ka gahlana le modimo, you become a changed person. Hallelujah. Bele ke se re se tlokang re le bana ba modimo gore Yes. re tle face to face with God. Why? Because go ka kopana le modimo o ka saba the same person like Hallelujah. Amen. go kopana le modimo o tshwanetse gore from that time things has changed. Amen. Hallelujah. Glory. No man can be the same. Nothing can be the same. When it once meets God, you will never be the same. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Taba ya bohlokwa gore e important ge o kopane le modimo ko gore o ka sa tswela pele go le motho ya tshwanang le yo a beng o le yena pele. Hallelujah. Amen. Re ka fa mohlala ka batho ba ba tshwanang le bo Abraham. Go bala ka bo Abraham mo Bibeleng o ka tšea lore ke batho ba loreng ba nobele ba le batho ba ba ikgethileng. Yeah. Ba bele le special people. Hallelujah. Amen. Mara motlhanka modimo ge a re botša gore Abraham e be e le motho jwale ka mang le mang, Yeah. e be le motho mohlomongwe re ka re e be ba ithapelela badimo ko nageng ya gago. Hallelujah. Amen. Mara ntho e dileng gore e be motho yo a fapaneng ke ka baka la gore once he met God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bele ge Abraham a se no kopana le modimo, e ba a changed person. Yes. Yeah. Jwale ka mang le mang yo a ka go kopana le modimo. Amen. Ke selo se se botlhokwa mo mang le mang gore a be in contact with God. Amen. O be le a personal experience with God. Hallelujah. Hallelujah. Ke mo tlo ngore from that time. Gore Abraham o ka mmotšiša gore Abraham mpotše o tlweleng bonnyaneng ba gago mpotše ka history ya gago. A ka botša lore borakgolo a ka ragolo kuku ya ka mohlomongwe e be e le ngakagolo ya motse o itseng. And then papa wa ka yena ya ba mohlomongwe sangoma goba wa diragalang, mara dilo tša ona e le dilo tše di senang modimo ka morago ga tšona. E be le dilo tše di dirang ke bantle, dilo tše di dirang ke ditšhaba tša go se tsebe modimo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mara ka botša gore tšatši le lengwe mohlomongwe ke be ke le ko nageng ke be ke lema,
ka kwa lentšu le bolela le nna. Hallelujah. Amen. And then from that time I was a changed person. From that time ka sa hlola ke ba motho wa rapela badimo. From that time, and then I was looking for a city whose builder and maker is God. Amen. Hallelujah. It is a change time ge o kopana le Modimo, and you will never be the same. Amen. Motho wa tshwanang le Moshe. Hallelujah. Re tseba gore Moshe ko Egipta o be a ena le hlologelo ya go lopola setšhaba sa gabo mo bogobeng. Hallelujah. Amen. Jwale Moshe o ile a leka ka tsela tša gagwe gore a ka ntšha Israele mo bogobeng goba yena ka matla gae a ka ba lopolong. A ke re bana ba Modimo, sometimes ge Modimo a file tshepišo re na le hlologelo ye kgolo ya go bona tshepišo e tla mo phethagala, until sometimes ba bangwe ba leka o e manufactura ka bo bona. Hallelujah. Amen. O tshwana le ge Modimo a file Abrahama le Sara gore tshepišo gore ba tlo ba le moro. Jwale ba dutse mola ba letetse gore tšatši le lengwe Sara o tla ba mo mmeleng, ngwana o tla tšwelela. Ngwaga wa feta ba re mohlomongwe ngwaga o tlang ona a wa tshepišo la Modimo a re fileng yona e tla phethagala. Ngwaga wa bobedi wa feta, ngwaga wa bohlano wa feta. Hallelujah. Amen. Jwale Sara a bona gore aowa Abraham felo fa o ka re tla ba ra ba batho ba ba gotšeng ra ba hlokofala ngwana o a sa ka. Hallelujah. Amen. Tshepišo ya Modimo re o file tshepišo taba eo a ba e gana. Jwale o bona gore okay a re no dira plan ya gore tshepišo e phethagala. Tšea molata wa ka o be le ngwana le yena, and then ngwana o nna ke tla mo tšea ya ba wa ka. Hallelujah. Pele bana ba Modimo, ge Modimo a re file tshepišo ke maikarabelo a re a phethagala. Rena sa rena ko o dumela se Modimo a se boletšeng, and then ra ema mo lentšung la gagwe. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bjale Moshe le yena ke gantši mola a bona gore o ka re tabela gore ke molopolodi o ka re she a e diragale. Jwale ke ge a leka o e phesagatša ka bo yena. Bjale ge a leka o e dira ka bo yena mola e a faila. Hallelujah. Because Bible is not by might nor by power, but by my spirit. Amen. E tshwanetse gore e be Modimo yo a e dirang, e seng mezamo ya rena. Amen. Hallelujah. Bjale ke ge mafelong mola a tšhabetše ko Midiana kwa ebile a sa di tsena taba tšela tša go lopolola bana ba boko bokgone. Hallelujah. Amen. Gore go bo mmotša ka Egipta o bo ka se kwane le yena, because ke mo be a sa nyako wena, because taba tša di dirileng e be di fihlile ka mošate. Jwale a tseba le gore Farao wa nnyaka mo ba ka nkhwetša ona ba ile mpolaya. Hallelujah. Amen. Jwale ya ntši mola a bona gore a ke sa ya Egipta. Tšatši le lengwe a lebetše a sa di tsena ke ge a le mola go nageng a di šitše dinku. Hallelujah. Amen. Bjale ke ge Modimo a mo etela. Praise the Lord. Amen. Bjale ge Moshe a ntše mola a di šitše o bona sethokgwa ke sela se a tuka mara a seso. Bjale bofelong se mo tšea attention ore e re ke bona. Hallelujah. Amen. Bjale ge a fitlha mola ke ge lentšu le bolela le yena le re Moshe rola dieta mo dinaong tša gago. Amen. Hallelujah. Glory. Bjale monnola a bja sa e tsena taba yao ya Egipta ke ge morao Modimo a mo file commission ya gore a boele a yo lopola setšhaba. Hallelujah. Amen. Why from that time Moshe was no longer a coward. Ke ge a ya jwale ko Egipta a sana le poifo mo pelong ya gae ya gore Farao a ka mmolaya. Why? Because something has happened. Hallelujah. From the time Moshe a kopane le Modimo, he was a brave man. O be a tsamaya a yo botša bana ba Israele a ba kgonthišetše gore jwale le a tšwa ka mo Egipta. Ke kopane le Modimo wa botata we le Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka le Modimo wa Jakob. Amen. O mo nthumile gore ke tle ke botše Farao a le lokolle le wa mohlankeng. Amen. Hallelujah. Glory. Bjale ge o bo o ka ipotšiša gore jwale Moshe wena ka baka la gore o bo o tšhaba ebile o sa di tsena tša Egipta o diragetšeng, Moshe o tlo botša gore ke kopane le Modimo. Amen. Hallelujah. Bjale ge motho a kopane le Modimo o ba a changed person. Hallelujah. Amen. Just like Isaiah the prophet. Le yena o be a ntši mola a ke tseba e le motho wa melomo ya ditšhila. Hallelujah. Amen. Mara ka le lengwe la matšatši ke ga a bona letaola Modimo go teng. Amen. Praise the Lord. Amen. Bjale ge Modimo a re romamang ke ge a bona le gore nna ka sebo mongwe wa bao ka go ba roma. Why? Ka baka la gore motho wa melomo ya ditšhila ke phela mo setšhabeng sa melomo ya ditšhila. Mara ge go tšeiwa legala mo altareng di bitša gae di lebalela. Hallelujah. From that time on Isaiah was a changed person. Glory. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. From that time
a re dule re le ba phafogileng re se ka ba batho ba leng jwale ka mashili ba sepelang ba bontšhekeng a bana le ka temogo. Hallelujah. Why? Because Satan wa tseba gore ge ka khwetša chance ya o tšea o mongwe wa rena, then he is finished. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jwale moprofeta ore, brother, let me give you some advice. Yes. If you have never met God face to face, let me tell you something. You stay at that altar. Just stay there until you meet God. Amen. Hallelujah. Glory. Then you can point your finger back to that new year, that night. Not and say, I turned a new page, I made a new vow. But from that time on, I met God. Yes. And life was changed. And things were different. And everything became new to me again. From that time on, the time that you meet God. Hallelujah. Hallelujah. Usually, if you have never met God, because this is what is important. Hallelujah. Amen. Give you a face to face with God. Or from that night. Hallelujah. I met God and my life was changed. I became a new creator. That time when I received the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. They were all vanished. Amen. Hallelujah. Yes. From that time when I met face to face with God, Lefoelela disappeared. Amen. Hallelujah. Glory. Banama mudimu re morapela nyezibia. Amen. Hallelujah. Glory. Amen. Asi drama ye gulelwang ka Bibele. Oba drama ye gulelwang mo pulpiting ka kereke. Mara we serve a living God. Yes. Hallelujah. Glory. The baptism of the Holy Ghost is real. Yes. Hallelujah. Amen. Banna ba ba tshwanang le bo Saulo Paulos. Obe o ile a ba le experience mo lo reng le bo Kgoši Agripa ebe ba mmotsisha gore Paulos mane re tseba go le motho wa mohuta o diragetseng. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bjale Paulo o be ka go kgona go relateela gore be ke le motho wa mohuta. Amen. Nna batho ba tumelo e ke be ke ba tlhoma. Hallelujah. Amen. Ge ke be ke ba hwetša ba re raka Jesu gore o tswile bakung wa phološa ke be ke ba tšea ke ba lahlela tronko. Amen. Hallelujah. Glory. Ke be ke totšhara phutego ya modimo. Mara there was a time mo ke be ke le moletong la ka gore ke o hlomara ba bangwe ba phutego. Hallelujah. Amen. And then a light flashed from heaven. Amen. I came face to face with this man called Jesus. Amen. He spoke to me and I spoke back to him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And from that time I was a changed man. Amen. Glory. Hallelujah. Amen. Jwale selo sa botlhokwa bana ba modimo ko gore re kopane face to face le modimo. Amen. E ska ba polelo fela ye re kwang ka kerekeng. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mara re tshwane thui go tshwana le bo mosadi wa Mosamaria o be a phela bophelo bo ba ditšhila ge re ka re a bo bolela. Hallelujah. Hallelujah. Amen. An ill-famed woman. Mara ge a kopana le morena Jesu, from that time she was a changed person. Amen. Hallelujah. Glory. Ke motho o lo reng in one day she could win 100 of souls to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be his name. Amen. Bjale taba e thabishang go gore re kgona go tšea decision or from this time we can seek the face of the Lord. Yeah. That's right. Yes. Hallelujah. Amen. That is why mprofeta or if you have never met God face to face, let me tell you something. Just stay at that altar. Stay there until you meet God. Amen. Hallelujah. Glory. There are places moloro oka mita modimo gona. In the closet, in that secret place. Amen. Hallelujah. Amen. Now go muteleja or just stay there until you meet God. Kore uska dula fela wa kitlatlolela o swana le khaitshedi o mongwe o be a phela a ke tsebe le gore o kare o be na le cancer or o be a tsuba secret a sa kgone o se latla. Hallelujah. Amen. Bjale mohlanka modimo ke a re mo go yena a re khaitshedi wa etla mo mohlanka modimo a re ntapedishe ke tloele bophelo bo ke bophelang. Hallelujah. Amen. Bjale mohlanka modimo a re mo yena ore all right re tlo rapela mara o thoma wena pele o rapela. Hallelujah. Amen. Jwale khaitshedi o la ke gantši mola a re all right a re rapeleng ke ga thoma a rapela ka morao ya rapela a re a wa mohlanka modimo ke a leboga ke dumela gore nka sa ba motho ya tshwanang ke tloafa. Amen. Mprofeta re wa tseba keng khaitshedi? You are going back to the same place where you were.
o sa le ono ba yena motho a nola bo le yena peleng yona problem yo la bo ena le yona o sa tlo no tswela pele o ena le yona. Hallelujah. Amen. Jwala re ge ba o nyako gore o lopolwe from this condition and kneel down and speak to God. O tshwanetse gore o be mo matolong a gago until something happens. Yes. Amen. Hallelujah. Glory. Bjale motlhanka modimo o re ke ile ka motlwela a le mola a rapela ke bona brabrene ma ya somewhere aba o boa hape se siola ke gantse ya sa rapela until something happens. Yes. Hallelujah. Amen. Right. Bjale o ile a re ge something se no diragala mo go yena ge ya emelela a botsa brother Brennan more I will never be the same. Motlhanka modimo re yes, because something has happened. Amen. Hallelujah. Glory. Bjale le rena bana ba modimo, you have to be down on your knees. Yeah. Ge o rapela just be there and be sincere before God until you meet this God that you can serve. Amen. Hallelujah. More you can relate and say from that time. Ki ile ka rapela, but from that time, ge ke seno rapela, I was never the same. Amen. Hallelujah. Glory. The Holy Ghost is not something that you read about only, but you have a personal experience. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Mo reng taba ya modimo a se fela thero ya ka kereke. Mara wena o ile wa kopana le yena modimo o mara. Amen. Hallelujah. And then o gona o ba le bopaki ba re I was having this or be ke tshwenya ke this. Mara since I met this God, from that time I was never the same. Amen. Hallelujah. Malalo Satan on the other hand, we must be vigilant and we must be sober and be watching, watch and pray. Hallelujah. Because Satan from that time. Hallelujah. Amen. This and that happened and kasathola ke ya sedisi. Kasathola ke bala Bible ka sathola ke rapela ka sathola ke dilela ba. Hallelujah. Bjale rena re swanetse go ba batho ba ba phafugileng ka dinako tsohle. Re se ka sepela jwela ka mashilo. Bible ke redeeming the time because the days are evil. Yes. How do we redeem the time? Ara swanela ba batho ba ba idle. Hallelujah. O botsa ngwana modimo ntse mola a nnetse le tšatši re ke borei. Hallelujah. Amen. The only spoken word le di title tša tsona a sang ka wa di bana. Yeah. E seng o bala buka ka moka just title ya spoken word. You are redeem the time. Every time mo lo reng o ba le sekgoba, kneel down and pray. Read your Bible. Keep yourself busy. Yes. That is why modimo ge fa Joshua a strategy sa wina mo letong. We learn more and meditate upon the laws of this book day and night. Yeah. Hallelujah. Glory. Because at any time something can happen. Yeah. And then Joshua alimola abulukile ditaelo tša buka adula ile tša ka tsona bo shego le mosea o be adula ali a victorious person all the time. O be adula ali successful. Mara there was a time mo lo reng he lost many mountains. Moloring some of many Baba Israel by the Babolawa Kuntu. Mara, it was from the time mobiling by listen to services in the camp. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That is why Satan from that time there was that stolen garment. From that time, some of our brothers died. Yeah. Hallelujah. Mara victorious all the time. So what is the way to do that? God all the time really in fellowship with the Spirit that is within us. Glory. Hallelujah. Amen. All the time hallelujah. Amen. Why maintain that fellowship with the Spirit within him? You go meditate upon this Lord's day and night. You will be like the tree that is planted by the rivers of water. Yeah. Amen. Ever or all the time, your leaves will be green. You will never dry up in the experience with God. Yeah. Amen. Hallelujah. Glory. So you will all the time be fruitful. Praise the name of the Lord. Amen. If we can see the importance of time and be able to redeem the time at all the times. Amen. Hallelujah. Amen. Radula re le batho ba phafogileng ra se sepele jwale ka machine. Hallelujah. Ra tseba o tlhaologanya the will of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. From that time,
Hallelujah. Amen. So a re nyako ikhwetša bana ba modimo re phela mo aging e bohlokwa Amen. mo lo reng tabela be re rutwa re botswa ba reng ke rapture at any time. Hallelujah. Amen. Mara rapture a ilotlela batho ba ba kitebetšeng. Yes. Bibele e re watch and pray. Amen. So e tlotlela batho ba ba phafogileng. Re se ke ra ba those 5 foolish virgins. Yes. Ra tsamaya re tshwere mabone mara a sena the oil. Amen. Hallelujah. Bjale a re nyakeng sefatlhego sa modimo bana ba morena re kgone ho tlo re from that time I sought the face of the Lord and this is what has happened. Amen. Re kgone ho ba le the personal experiences with God. Amen. Modimo a le šogofatšeng. Glory. Let's just stop here for tonight. Amen. Hallelujah. Wahalalela Modimo a rena ntete go šoma magodimong. Go šira maatla otlhe morena wa marena. Hallelujah. God Almighty re o leboga morena modimo wa rena. Amen. Bošimo bja letšatši morena modimo wa ka kgoši bophelo. Amen. O boletše mo lentšweng la gago wa re motho a ka se phele ka bogobe fela. O tla phela ka mantšu ka moka a tšwa mo molomong wa gago. Hallelujah. Morena le modimo wa rena go šira maatla otlhe morena wa marena. Amen. Modimo wa ka lentšu la gago le sa re boditše gore dule re le ba ba phagameng. Amen. Re se sepele leeto le jwale ka mašilo morena le modimo. Amen. Mara re be batho ba bohlale morena le modimo wa ka. Hallelujah. Ke a rapela modimo ntate o šwa magodimong ra maatla ohle o rake moya mokgetho morena le modimo wa rena o re utullele ditaba tše morena le modimo wa ka. Amen. O re morena le modimo wa rena kgoši ya bophelo ntate o šwa magodimong re Hallelujah. kgone morena le modimo wa ka go ba le a testimony morena le modimo Amen. re kgone go bolela gore from that time I met with God. Amen. Modimo ntate o šwa ke a rapela gore give us these experiences Lord Heavenly Father mo morena le modimo
wa ka ntate o shwa magodimong. Our brothers and our sisters marena le modimo wa ka will come with the testimonies that I have met God. I was in prayer and this is what has happened. Lord Heavenly Father, ke a rapela marena le modimo wa rena re fe matla marena le modimo wa ka ntate o shwa magodimong. Lord Heavenly Father, seeing that the time is fast spent. Re ga o bele marena Jesu le ga jele re sa fihlile re bofeleng bja tirelo ra ke hlobele rena marena le modimo ntate o shwa magodimong. Precious Lord, our Heavenly Father, marena le modimo wa ka re boloke mo ditseleng kgoši ya bophelo re sa tlo ba re boela magaeng kgoši ya lerato re boe ba bolokegileng mo ditseleng marena le modimo wa rena leine le le maatla la marena le mophološi Jesu rapela re o leboga. Amen. Amen.